ntabwo nzatinda. Mabuja ateka neza we. Yesu wengeye guhita mbyibuha n'amabuja ndanganya na mabuja. Umwe nimero yawe nta kibazo ndaza kuza kuvugisha sibyo? Sawa. Ndababwiza ukuri yuko uno mushiki wacu no mama Teta nta kindi yazize bambereye mu cyayi. Ingana kiryoshye. Iki kijumbo kiraryoshye. Yego. Uziko runo noneho baruroze kuva ku basazi kugera ku bandi. Izina rya Yesu. Peteroli. Mana nyagasani akazi tuharanze hakavamo ko nta mukozi mfite. Nzabona umukozi w'ibyo. Nzabona rwose Imana. Ibibazo. Ubusheri ko kabazi katambunisha ko. Mama Cyusa yewe muraho neza mumeze mute urayaniva mu nzi karibu akazi karangije rwose uzi ko nabuze umukozi wa mukobwa wasamukira wa muntu umva ubu ngubu sinyihumeka sinyigira gute ariko ntibagiye kuzana agatebe twigana dutera story umva akazi karangije Macyusa ndakwinginze Sha rero. Hari ahantu nizeye umukozi. Hari ahantu muzi kabisa kandi nizeye. Uti hari ahantu nizeye umukozi. Kandi n'umwana mwiza. Oya rwose binjiremo. Ndakwinda bigukorera. Ndabikubwiramo pe. Ndabona akazi kakwishe. Ikorere ndahangayitse. Ubwo rero kangende. Ndebe ukuntu namugushakira. Oya nukuri wabungiriye neza Mana ntuzanatinda kumuza. Oya ntabwo nzatinda. Ngeze kusubiza mu byejo cyangwa ejo bundi. Uzampamagare. Nta kibazo neza kureba ukuntu umeze. Reka ngende. Nzagaruka ejo. Ukahugeza imbere. Urakoze. Ewe sha wabungiriye neza kahumeka Mana. Akazi ko mu rugo karakora. Ndabizi. Nukuri. Ngaho wirwe kandi urakoze uzabanguke. Sawa nzakubwira. Nukuri pe. None shibuwe. Aneka vuba umugabo adasanga bitashye. Wa sheri, wiriwe. Sheri. Neza sheri. Nakwanduza yego. Kina makuru. Neza sheri. Mwana wakazi karanyisha. Karibu ariko mufitiye amakuru. Wa. Makuru meza si? Yego. Yewe. Sheri ariko mwiriwe neza. Ya, nisaba sheri. Sinatwe akazi rwose kari kameze neza. Mwazanira amazi nkaba ndi kunywa. Sheri kamubwire rushamana. Mana, akazi ka hano kanyishe. Reka mbe nkwaye nibura ku mazi. Wihangane ntabwo ibiryo birashashira. Subiza akazi ka hano kuno kameze.
birumvikana kandi uryoherwe pe. Urakoze. Ya none se Sheri Karame shushu. ayo makuru meza wabuze umbwira Wa mama cyusa. Yaje ahangaha. Mu gitondo aje kunsuhuza. Arangije arambwira ati ndamusaba umukozi. Amahirwe iragize isavuga ati ngiye kuzana umukozi mwiza umva uzi gukora byose. Mbona ntago ndahisha ntago wihangana ariko nze gusaba imbabazi pe sibyo. kabisa birumvikana. Ubwo rero arambwira ati ejo azamunzanira umukozi mwiza cyane. Je si byiza rata. Je ni byiza cyane. Ntago uteresa sheri cyo kiri cyawe. Sheri rero urabizi ko ntetse wihangane basi ubu wayo mazi. Ndabandi kumwa kuri aya mazi. Nta kibazo nokora. Reka ngire vuba vuba basi. Ariko mbona ntuzanse. Oya mfatiye umwana wese. Nazasa n'ukuntu mbere n'umuteye. Uzambere imfura ntuzanse. Oya ntabwo nagusabye. Wow, amajusa. Baramutse. Karibu. Ako mwana ufite umwana mwiza. Ako se ko mbona rino. Nego stage. Bore akantu keza. Ntabwo njya nica gahunda. Awe. Niyemeje ikintu mba nacyemeye. Oya icara ku ntebe. Bamwita nde? Beata. Beata, amakuru. Hano no kwisanga. Reka tukwakire. Nshano turankoreye umva. Ni hahandi numvaga ngiye gusara. Umugabo azaza agasanga ibyo bitarashya mbese ndi kuri stress. Ntabwo naje ngasanga ujagaraye kuri nkababara. Ako disinizeye ko uzana umukozi mwiza mama. Kazi karavuna oya ndamwizeye ni umwana mwiza. Nta kibazo cyo rwose. Yewe. Beata we. Reka tube tuganira. Bino mba nkweretse. Buri hano hanze nkwereka utuntu gukora. Hano kuri urakoze bakore. None se urakoze muhe. Sha no mukozi turaturanye. Yego. Turaturanye ariko nta kibazo cy'ndamwizeye pe. Umwana nzi Uzishimye. Yarageze hari ntabasha aza agasanga ibiryo bitarashya. Akazi ka ibintu ntamenye urabizi. Uranzi kuva nacyatwinda. ndabizi. Abayeho ubuzima bwiza ni ngombwa umwana mwiza. Rero abandi babacakuza abakunuza n'umukozi aricarutsi biki ajya mu rugomo rw'abakozi biki yitonda. Nari mfite umukozi urabizi. Ruwizi umwe nirukanye. Ibintu yankoreye akajya ku meza agacira amaguru ku meza wamubwira ngo biki ari umwana ukozi w'ikigoryi w'umurundi we base ko nabonaga yitonda. Oya uramukozi abakozi bwiwe yari ikigoryi cyokoze ariko shabuze no y'Imana. Byaba ari byiza. Sha ndabizi na ejo narahageze nsanga ukuntu n'umukunuka birandya birenga mu fomu ariko ntacyo ubwo uzambwira. Hanyuma rero urabona ko nari nkuzaniye umukozi. Nari njya kubishaka icyo nkora mu rugo. Ubwo uzakomeza umbwire. No kuri urakoze no kuri. Katubaherekeze. Mana wesha no kuri ndishimye pe ugiye Sha ni ukuri. Ntabwo ugateka neza. Iwacu ntabwo twajyaga turya ibiryo bikaranze gutya. Mabuja ateka neza we. Yesu we ngiye guhita mbyibuha n'amabuno ndanganya na mabuja. Kirankwitse. Ntabwo ari agashaka. Agasosi wagira ngo harimo inyama. Betty
Bako nkubwire. Umva rero nkubwire. Umva ndagiye. Hari umuturanyi na hepfo ugiye kureba. Sibyo? Ubwo ubutunganya uba ugira neza umugabo wanjye ugiye kuza. Ugire vuba vuba. Fanya haraka. Sibyo? Nyamuneka ugire vuba. Kantegure vuba. Papa teta mwiriwe. Mwiriwe. Akazi kagenze neza. Sinzanzara atsi Mariya Roza yampaye buriya siri gukorera. Reka nze gato. Ndebe wenda ngize ishema. Ariko ngize ishema yabirya nabamutsindiye namwegukana. Ari bumenye uko byagenze sha. Ni sawa. Enda mu kazi kawe. Muryoherwe. Sawa. Ya. Kazi nako kaba kantwaye. Kasengere rino funguro ubundi njye nsubire mu kazi. Mwami Imana turagushimye. Tuzi neza ko ari wowe ugena ibyo kurya bitunga umuntu uko bukeye nuko bwishe. None Mwami Imana turagushimye kubwira ifunguro. Reka iri funguro uryeze. Tuzi neza ko riva mu butaka bwanduye ariko ryeze mu izina rya Yesu. Uriho umugisha abatari bonye ukomeje kubihanganisha kuko nzi neza ko uri Imana inkunda. Mu izina rya Yesu Mana riranduye. Urakoze kundinda, urakoze Yesu. Ifunguro umwuka yarambwiye ko ryambye reka ndireke risubire mu kazi.